Zdravo, ja sam Filip Pavlović, učenik 8. razreda i danas ćemo vam predstaviti jednog od naših uspešnih osmaka. Zdravo svima, ja sam Veljko Milošević i učenik sam odeljenja 8. jezika. Veljko, kako bi sebe opisao u nekoliko riječi? Pa sebe bih opisao kao marljivog, vrednog učenika i kao jednu optimističnu osobu. Ukratko navedi svoje postignuće u školi, a i van njena, koja si na ponosan? Pa najviše sam ponosan na svoja republička takmičenja iz 8. razreda i na takmičenje iz hemije iz 7. a išao sam i na razna druga takmičenja. Koje događaje škole ćeš najviše pamtiti? Pa najviše ću pamtiti ekskurzije, pre svega ekskurziju iz 5. razreda kada smo išli na Novi Sad. Kako sebe vidiš za 10 godina? Pa sebe za 10 godina vidim kao jednog uspešnog mladića koji je završio fakultet i možda se zaposlio. Da li imaš neku poruku za nastavnike i učenike ove škole? Pa nastavnicima bih poručio da ostanu tako fini i posvećeni svom poslu, a učenicima bih poručio da slušaju svoje nastavnike i da ih pre svega poštuju. Da li nam možeš reći još neku poruku za kraj? Pa, važno je da u životu budete optimisti i da ne odustajete od svojih ciljeva nikada. Hvala.